بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى جهي ورحمتايكو كم آدي تدوه جري مغرب نماذ فهم سلسلة غتجا مسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا أقول من أم فهم ده واه كذا كان مالا فواني سورة الأحزاب جي أبنا آياتوغا تفسير أدهن كم ميري أقول من فشاني سورة جي نووانا آياتوغا الله وحي كربا فواني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. آياتك الله سبحانه وتعالى إيمان كمغا أهل ورنا مخاطب كربا إبامي هنن هندان كدبني لشكر تك بيكو بيهم مؤمن تكنا دماء كرمتكا مؤمن تكنا هنغرام كرن آهندوغا من الله إبامي هن نصر دبغتوغ باهك هندان كرما فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها تيبامي هنغا عداوات تري لشكر تهوغ ميهنغ تريا تمن الله قد فدا بارولي تفنو بيمه أدي تيبامي هن النفن سفانغ بيكو نوتا تيبامي هن النفن هنغرام بري بيكو تمن الله إبامي هنغ غاتا فنوبا إبامي هن ديكولا هنغرام كروبيمه أد أي إشارة كرباني ملائكة بيكالونغ باهكا وكان الله بما تعملون بصيرا هما كشور تيبامي هن كرا كنكن بلوا ورجنبا إلها كمغا الله ورجنبه أدمي آيته مشارة كرباني خندق هنغراماغا كنتن هنغاديا غوتوغا باهكا مي هنغرامين أحزاب هنغراما بس كيا أولي مي هنغراما هنغا فبني باي مؤرخ مدالوا غوتوغا مي هنغراما هنغا فبني هجرين فسونا أهروغي شوال مهوغا أنبا مؤرخ مدالوا غوتوغا مي هنغراما هنغا فبني هجرين هتر وانا أهروغا كمكس مي هنغراما هنغا مدوري سببكي يهودين ترين بياكو ميهم إسلام دينا دكولوه أدي كيت رسول صلى الله عليه وسلم أدي إكاليك فانا إكوغا تببي مسلمنا دكولوه إباميهنا دكولان هنغراما كورمتكا لشكر تكن إباميهم إكورم فشي إغتون مدينة غتبي إكي يهودي جماعة تهوغا ميهونغا غاتا غوس إمن غفراتون إبسبون هودي مسلمنا دكولان هنغراما كورما دين إيفاو إباميهم ديي مكايا غوس مكايا قريشنا واهاك دكا أدي إبيهم غفراتون وس إبسبون هودي مسلمنا دكولان هنغراما كورما أوما ad ebihun yahudin makkaya gos makkaga ahluwaringe gatuga bunikama bani tiyabamihun muslimunna dekola hangurama kurang atujjikama bani nama huriha gotakum wes ehi terikan timammenga faratun libigen danakama adimige iturun makkage quraishunge iturun ghatfan wanhage mihunna ashja' wanhage mihunna murrat wanhage mihunna adi minum wes eki qabilatahuge mihunge gata gos ebihunge faratum wes muslimunna dekolan awman ebbaswun hodi adi ebihunna wes muslimunna dekolweri vejjikama baninama ebi yahudinge faratum furihama ebbaruluma ehi terikan libigen danakamuge wa'du tan ebamihun wamun gendia komme kas mibamihun muslimunna dekolan hanguramen anna khabar kit rasula sallallahu alaihi wasallam libi wadagen nabi hinduga ekalek faan ashab bekalun ekuraba ebekalunna mashwara kurevi mifada kame kurimati mamun anda kamuga khabar ashab bekalunna devi adi mikamun difa'u mattaka kanta kurabani kongo takatto ashab bekalunge mashwara yakan edi wadagen nabi
ehinduga salmanul farisi radiyallahu ta'ala anhu ekareg fan kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafa arubani vidalwani timammenge rashuga ad ekareg fanaki faris karam badagen hunna bibekale timammenge rashuga adawateringe faratun salame bam beenu vejjekama baninama khassa gotega timammen wakitanegga hisar vejjekama baninama adawateringe kiban salama bumataka timammen bodu walugande kone hadame kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam salmanul farisige mi ra'yu ekarek fahanuge mi mashwara wara rangalu mashwara ege gotuga wara rangalu ra'yege gotuga wara rangalu khiyalege gotuga qabul kurebunu adi egota kanta kurabuma kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebbas wadagen adi muslimunna e khandak konuma nuwata e walugandu konuma kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurabi den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam iswa hunna bagen muslimunna ekuga muslimun duty bahagen e walugandu konumuge masakke warabbara kuriyam kuramun gendiya ad mimasakke kurumuge terega muslimunge terega iman kam beru fursa dakkagen e terein kufuru forwagen tibi munafiqun faaluwegen dia e munafiqun eki uzurta dakka e masakkatun fahaj jehigen dia komme kas e bami hun kanta kuri gotuge wahaka adi mige fahatu ayattahuga iba ade komme kas mi khandak konumuge hadisain algodmenna libigenda ibrattaken ibahuri furtamakaki veriyakan hunna mihaku enage ehitarina adi enayan ehitariwanti mi hunna enage bawarinna kuga kankamuga mashwara kuranjehenaka khassa gotegga hanguramage kankamuga mashwarage usulun kantatta kuriya gendanjehe ad huriha kameggaves mashwara kurmaki islam deenuga warabboda baru aluwa fawakabe suratu shurage tiris avana ayatuga allah wahi kurba fawe wa amruhum shura bainahum adi eurenge kantatta eurenge meduga mashwarage matin kureba munde adi hembima mashwara kurmaki ei wara muhimmu kame devana kamaki aduwunga kiban sadama bumataka kuraven huriha kamakko adi elen huriha fiyawolutake elumaki ei kuran jehena kamakkan mi hadisain engi gende alekamaki khandak konumuga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalek fahanuga ashabe kalunna ekuga amari gotum bari wadagen nabi adi masakkatuga duty bassawagen ashabe kalun ekamuga masakke kurabi min dehawani muslimun ekaku anekakan ehi teriwe ulumuge muhimmukan mi hadisain engi gende ad mi hadisa hinga diago bayan korbamun allah wahi korabani iz ja'atkum junudun ad mitanuga junudun ege maneki muslimun na dekolu wefawa lashkaruge mihun ad nuwata ahzab tan hizbuta bata yahudinge eki qabirata huge mihunna makka ge quraishunna ghatfan wanhage mihunna ashja' wanhage mihunna murrat wanhage mihunna adi binum ves muslimunna dekoluwe muslimunna dekola hangurama kuruman lashkaruge wahaka mitanuga bayan kurabwa famibani ad mihangurame ahzab hangurame ves kiye mihangurame khandak hangurame ves kiye khandak hangurame kiyeni ei salmanul farisi ge ra'ya eggota muslimun salama bu mataka difa'u bu mataka bodu waluganda konumuge sababun ehembegen eyan nisbekko khandak hanguramage nan deifawari ahzab hangurame kiyeni ei etabbawaru jama'atege bayakumihun muslimunna dekola hangurama kurang hangurame kabati ehembegen ahzab hangurame kiyeni ad muslimunna rakaterikama salamakan devi goy bayan kurabum allah wahi kurabani fa arsalna alaihim riha man allah ebami hunge bacca warugada varoliya fonuwa ebami hunge feeligeta halaku kurabiye ad mi warugada varolitan hisabuga
كيت رسول صلى الله عليه وسلم أدي أصحاب كلهم بس تبوي إهن كما بينا بس إباروليجي إبس أندقولن إبس نركل كيت رسول صلى الله عليه وسلم كبس أدي إبس صحابي بكلا كبس لبي نغنوا مي من الله سبحانه وتعالى إكلان نبي صلى الله عليه وسلم دبي بروجن معجزات وجنودا لم تروها أد تيباميهم جلولا نفن لشكر تمن الله فنبيم أد ميجي مرادك أي ملائكة بيكلون فنوبا ملائكة بيكلون مسلمنا إكوغا هنغورا ماغا باوري ببداغ النبي باهكا باي مفسر مدال واغتوغا من الله ملائكة بيكلون فنوبا مشركون فيريغ تن هفهت متكا جها فهوري كارتا نتوالبي أدي أباميهم فيريغ تن اسمتكا جها فهوري واتا كندوالبي أدي أباميهم روكو فهوري ألفان غنوتا نبوالبي أدي كاكن غنغولونو تريتا بندون جسبي أدي أباميهم أستا واتا بغنغوس ekati anekatcha jehigendiya adi man allah ebamihunge hittaka birwarikam veddevi ebamihunge lashkarta malaik ebamihunge lashkarta hu kariga malaika bekalun gendevi takbiru vidalwamu ebamihunge getaku geteren komme gege bodunge gotuga huri bihaku wajja gomun gende salamakkan hodan awahan annashe ehennamas ebami honnakan evve salamakame rakkaterikamen edwahakun nuribunu ei allah subhanahu wa ta'ala ebami honge hittahuga jassawa fawa birwarikamegge bodukamuge sababu wa kana allah bima ta'maluna basira admi ayatuga de qira'at be qira'ataki wa kana allah bima ta'maluna awajja egamanaki tiyabami hun qura kantattan allah ballawa bodigumbe an qira'ataki wa kana allah bima ya'maluna awajja egamanaki ebamihum ehbima ebamihum qura kanta man allah ballawa bodigumbe iz ja'ukum min fawqikum ebamihum tiyabamihum ge matin ahinduge ad matinne oy basluga muradaki wadige irumaccawi faratun ad ei najudawi faratun ebamihum muslimunna dekolan hanguramen awahaka wa min asfara minkum adi wadige hulan tiri faratun ad ei hulangu faratuga wahaka ei adi ei makka ga ahluwerin muslimunna dekolan ay edimalu wa iz zaghatil absar ad hinduga muslimun birwari kamuga sababun ebamihunge loota boduwe gendiya ebamihum bedi komme dimarakum fennani adawateringe lashkar ebamihum hisar koffawatan wa balaghatil qulubul hanajir birwari kamuga sababun gos hitta lagondiya hamayan ay qatada rahimahullahu ta'ala bidalwani lagondiga hin alaganagin tashi nuvinama hin angan beruwegen diyeihe ehaves birwari halatakan eduwahuga halat wegen gosfawani watadhunnuna billahi dhununa adi munafiqun hikuri eduwahu kit rasula sallallahu alaihi wasallam adi muslimunga kankan eduwahun nimigen danakama muslimun hikuri ebamihunna man allahu nasra kamiyab devvanakama ehembegen mitanuga mukhatab kurabafim wani munafiqunna allah subhanahu wa ta'ala wahi ibani watadhunnuna billahi dhununa tiyabamihun allah subhanahu wa ta'ala yameduga haqqu nun hikuruntake hikurimwe tiyabamihun hikuri man allahu ekalanga rasula sallallahu alaihi wasallam adi rasula sallallahu alaihi wasallam tabai wadagin tibbe bekalun du kollabana kaman nun hiye ehennamas allah subhanahu wa ta'ala e bekalun nasru debi hunalika btuliyal mu'minun ad eiduhu man allah mu'min takun imtihan kurabi mugagotun man allah mu'min takun nan e birwari halat medwari kurabi
ad imtihanuge sababun ikhlas sarinna munafiqun waki kurbigen dia imtihan kurawunu gotaki mu'min takunge hittaka biruwarikam waddawa adi hanguramaga halata baddaru kuran jahumuge sababun banuha hunu kan tahammul kuran jahunu ebami hunge washa muslimunge washagen kafarun tibi muslimun hisar koffa ehembegen muslimun naka kaana icce bone icce libene evves goten edwa hakune wa zulzilu zilzalan shadida warugada gudumakun edwahu gudagen diye mi ayatuga tafsiruga al imam ad-dhahhak vidal wafawe muslimun tibitanun gudagen diyanun gos khandaq nun tane ebam hunna fenna kannete maneki muslimun nan hama ekani deven ottane ki ekkale walugonu geteriyeshe ehen evvestanen emi hunnaka salame bang devene tane nete ibnu salam vidalwani biru gatukuma sabab ebami hun gudagen diyawahake wazulzilu zilzalan shadida bodu wegen ba gudumakon gudagen diye e basfuluge muradaki وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ad mi birwari halatuga baniko munafiqun adi ebami hunge hittahuga balikashikame bami hun nuwata ebami hunge iman kam balikashimi hun emi hun bunamun gendiye ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura Allah rasula aharman nabbe wadagam fawa wa'daki ay bilahi kahalkamake ay haqiqatan dogu huwa fentake gwahakatake timammenna dakkawafani والذين في قلوبهم مرض ابامي هون هيتهوغا بالي بانو كم ابامي هون ميو بس مرادكي شكا نفاق سبب ابامي هون هيتهوغا بالي مارو كم لوافا وامي هون ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الله اكلان رسول صلى الله عليه وسلم اهر من بوداغم فاوا وعدكي اي باطل وعدك كما منافقون غبيهم بونم غنديا اد ابي هون اشاره قراني خندق كنا منديا وغتوغا كيت رسول صلى الله عليه وسلم هيلغندك جسوا فحديث قربني تمن كلك فانا كسرايا قيصر فتح وگن ان منظر فني وداغن نوي اد اي اگمانكي ورد දුරුගෝ එක්කමෙන් එහෙන්නමස් එකං කාමියාබොමුන් අන්නකං තිමන් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆෙනිවරා ගන්නවා කහලේ එහෙන් හදීස් කරවමුගේ සබුන් මුස්ලිමුන්ගේ මානවියාත් මුස්ලිමුන්ගේ හිව්වරු වරබ්බොඩ ගදවගෙන් දිය එබෑමි හුන්න නස්රු ලිබේනකමුගේ යකීන්කං එබෑමි හුන්න ලිබිගෙන් දිය එහෙන්නමස් හංගුරාමාගේ හාලතන් ආහිඳුගා මං අල්ලාහු මුස්ලිමුන් ඉම්තිහාන් කරවු මට්ටකා එමිහුන්ගේ තරෙන් ඉඛලාස් සරින්නා ಮುನಾಫಿಕುಂ ವಕಿ ಕೊರಬು ಮಟ್ಟಕ ಎಮಿಹುನ್ನ ದತಿ ಉಂದಕು ಹಾಲತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಿಮತಿ ಕೊರಬಿ ಎ ದತಿ ಉಂದಕು ಹಾಲತ್ ಕುರಿಮತಿ ಕೊರಬಿ ಹಿಂದುಗ ಮುನಾಫಿಕುಂಗೆ ಮೀಹುಂ ಕೀತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯ ಕಲಾಂಗ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ವಡಾಗಂ ಫಾವಾ ವಾದಕಿ ಐ ಬಾತಿಲ್ ವಾದಕಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಬುನಮುಂ ಗೆಂದಿಯ ವೈದ್ قالت طائفة منهم එමිහුන්ග තෙරෙන් බයකු මිහුන් බුණමුගෙන්දියේ මිතනුග තායිෆතුන් ඒගමානකි එකකවුරෙන් නුවත එකකවුරෙන් ඉතුරු මිහුන්න බේනුන් කුරවේ ලෆ්සේ ආත් ඒගමානකි බයකු මිහුන් බෑගණෙක්ගේ මිහුන් මිතනුග බි ඉෂාර කුරබනි අවුස් බින් කයිදි ඒ කියුණු මිහක අදි ඒනාය තබාවි මිහුන්න යා අහ්ල යස්රිබ් අද් යස්රිබ් මි කුරින් මදීනාය කියා උළුණු නමෙ මිනං යස්රිබ් මිනං කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි තයිබා නුවත තාබාය බදල් කුරවා ලා මුකාම ලකුම් අද එමිහුන් මදීනාගේ අහ්ලුවරින්න ගෝවමුන් ගෙන්දියේ ලා මුකාම ලකුම් තියබා මිහුන් නම් මි ඛන්දකුගේ මෑදානුගා قائم වෙතිබේන එව්වස් තනෙන් නැතේ තියබා මිහුන් සලාමත රක්කාතරිකම මිතනකු නැතේ ෆර්ජිඋ එහෙම වීම තියබෑමිහුන් මෑදාන් දූකො එඹුරි ගෙතක දාශෙ ඉබ්නු අබ්බාස් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු විදාල්වනි යහූදීන් අබ්දුල්ලාහ් බින් උබය් බින් සලූල්ගේ ගාතුගා බුනිකම බනි අබූ සුෆ්යාන ඒනාගේ බෑවරින් ලව්වා තියබෑමිහුන්ගේ අමිල්ලා නෆ්සුත මරන්
tiolani kivegen hiye ad Abu Sufyan hun nabi ero adi Islam wada nugannawa ehembegen Abu Sufyan hun nabi Quraysh wanhage lashkaruge bodegge mihege gotuga nuwata lashkaruge leaderge gotuga wadagen ehembegen Ubay bin Salul Yahudi mi bunani Ubay bin Salul ge gatuga Abu Sufyana enage baverin labba tiyabami hunge mihun maran tiolani kivegen hiye tiyabami hun emburi Madina ya dashe erun tiyabami hun naki amankan dibigemba bayak kamuga wane at komme kas mi wahakatakan helli bayaku mihun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun izniyan edunu wahaka demyanani wayasta'dhinu fariqum minhum ebamihun eburi geyaddiuma kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga izniyan edune Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu vidal wagotuga e izniyan edunu mihun naki e Haritha bin al-Harith ge darikoluge mihun kamuga Yazid bin ar-Rum vidalwani migotan izniyan edunu mihun naki e Qaydiya adi enaya tabawi mihun kamuga yaquluna inna buyutana awra ad ebihun emburi Madina ya diuman uzuraka dakkani timammenge getaka ki e evves nivalenne wara timammenge getakam wanna farwes wara tiri farutake ke hunnani timannamenge getakuga tibi mihun anhenuna kodakudin himaya kurmattaka giyaku evves firihenevves nete ehembima emihun himaya kurmattaka timannamenge getaka timammenge abidarin himaya kor rakkater kurmattaka timammen emburi Madinaya danjehe yaquluna inna buyutana awra wama hiya bi'awra ad emihun edekki wahakatan emihun edekki uzurta ay rangal uzurta ken nunkan man Allahu mi bayan korbani wama hiya bi'awra emihun ge wahakatan ay tedu wahakata ken nune emihun eburi gotan emihun ge getan huri niwaka men neti nune huri ha gota kumves salamata rakkatari kan dibe gotashe in yuriduna illa firara ad emihun e huri ha wahakata ke dakka timannamege getan ei evves divalenne getake ke kiya e wahakatan e dakkani hagigatuga hanguramaga madanun film vegedda evves halegga maqbul uzuran ovegen emburi danjehigen dani kiyennun ehennamas emihun kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallama makar hada olwalagen emihun hanguramaga madanun filumattaka emihun daan ulunu wahaka man Allahu mi ayatuga bayan korba fimoni ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أدبتنوا أقطار مئي قطر مرفزق جمع ميغ مرادك مدينة نوتا جتا ولو دخلت عليهم من أقطارها إبيهم جتك الأشكر بيهم بدأ ثم سئلوا الفتنة emihunga gaatuga fitna veriwan edevi jahalatuga ad bitanuga fitna batsfuluga muradakamuga bay mihun bay ilmari mudalwani emihunga gaatuga asabi hangurame kurman edijja kama baninama ekaman awaswe gannane asabi hangurame ki muslimunna dekolan hangurama kuran emihunga gaatuga edijja kama baninama hangurama kurakan emihun fasnu jehene mitanuga al fitnatuge dewana mane gi gotuga mufassirun mudalwani emihunna shirku ke da'wat de vijjanama Allah shirku kurman emihunna da'wat de vijjakama baninama ekama bes emihun fasdun jehi emihun ekaman ijaba dene wa ma talabbathu biha illa yasira emihun ekan kurma e fitna veri buman emihun visdala ka kurokoda wagut kolbes nunagane emihun haba da'wat libuma ekiga emihun e da'wat qabul ko egotan emihun ga kantatta bahattane ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار أد ميغ كورين أميهم بني كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوغا عهدك شور هفافا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر دينكما أد أي بدر هنغراماغ فهم أدي خندق هنغراماغ كورين إباميهم بني إسلام دينا حماية دينمان الله غندي هواكم عهدك شور هفافا خاصة قتك بدر هنغراماغ man Allahu muslimuna devvi nasra kamiyab fedi ebamihunna ekamuga baveri nuwevuma guligen ebamihun bunamun gendiya den hanguramen atujje kama baninama timammen kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga hanguramaga
bawari vaname migotan ebabihun wa'du wa fawani ebabihun bani ahdu kashawaru hifafa walaqad kanu ahadu Allah min qablu la yuwalluna al-adbar hangurama ga badanun fas emburi nudana kaman emihun kurim bani ahdu kashawaru hifafa wa kana ahdu Allah mas'ula ad ebihun hifafa wa ahdu kashawara behegotun Allah subhanahu wa ta'ala qiyamadduhun emihunna suwalu kurabban admi ahdu kashwaru hi mihunna behegotun riwawegen asfawani ei haddiha waraka mihun kamuga aqaba gerega emihun kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'atu hifi adi abamihum buni e allah rasulay kalefanu ge rabbuga hagguga kalefanu ge rabbuga hagguga ya adi kalefanu ge hagguga kalefana feni wadagenawa sharte jassawash ehinduga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi allah subhanahu wa ta'ala ga haqquga oy shartaki tiyabamihun allah fiyawa ehen ebbes farata kan alukan nukuruma adi allah shariku nukurume adi timan kare fanuga haqquga bunan oy shartaki tiyabamihun ga amilla nafsitaka tiyabamihun ga mudala tiyabamihun ga mudarakatir kurafadan timan kare fanu bes rakatir kadesh den ebamihun buni kama bani allah ga rasulaye timan men tigota kanta kofi kama bani rama timan namen nan oti konkaben hiye ehinduga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi egota kanta kofi kama bani rama duniya mati ga tiyabami hunna nasru libi adi akhiratuga tiyabami hunna suwaruge libigen dane ehembima emihun ebani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga ebbas bakan asa ekale faana nasru den ehennames musibat jehun wagutuga imtihan kurbati bi wagutuga ebamihun ahadu kashawaru wala ebamihun emburi madinaya ebamihun gegetaka rujuawi ehembegen allahumma wahyi qurbani wa kana ahdullahi mas'ula tiyabamihun tibefawa ahda behegotun man allah qiyamat duhum tiyabamihun suwal qurbani admiha sabun mirege dars kurkollana insha allah taala miyanna haftaga misuratuge سولونا آية فشكن كوريا جندارا الله سبحانه وتعالى ألغن من أمنك هيو بس هيو بس قبول قرابيكم قال باش آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم